Da mi objasni šta radiš, kako to sad ide. Gdje me nađe? Razvijam pitu po prvi put u svom životu. Pokažem Larisu da pokušavam da naučim. Ajde. Eto. Happy? Mhm. Aha. Joj, Lari, što ti si? Wow. Super, šta? Super. Sve je to super. E sad možeš početi, ne, sad pospiješ brašnom, a pospij brašnom pa onda možeš početi ono sa vinom. Znači. Kad bi sljedeći put tako krugić i onda samo ovako na jednu krpu namažiš uljem na polu i pustiš malo da ostane. U stvari, na stol, na koji ćeš odmah razvlačiti. Nakon 15 minuta, odmah je 15 minuta, ono se razvlači. Isti način, isto sve samo odprije. Gdje je pauza ovdje? Nema pauze, samo moraš malo. Gore.